تماشاوان برز مامۆستا سلێمان ئۆسۆ ئەندامی دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریا هەروەها سەکرتەرێ پارتیا یەکێتی کوردستانی سووریا میوانی منە داکو بهتر لەسەر vê mijarê em biaxivin û gengeşe bikin. Mamosta Silêman dem baş spas ji bo beşdarbûna te. Di baweriya me de ku cara yekemîn e ev xalên belgenameya garantiyê têne eşkerekirin. Em dixwazin tu ji me re û ji temaşevanên arkê re bi hûrgulî behsa xalên belgenameya garantiyê tu ji me re bikî kerem ke. Spas ji ark û karmendê tebarê ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ji bo dîyaloga agodinav me û partiyên PNK de agobelkî nêzîkî salekê sekinî bû di wê qonaxa çûyî de aberî du meha sê mav çiha sefîrê Emerîkî vegeriya demek Kurd gelek hevpeyvîn di nav me û balyozê Emerîkî çêbû herwiha di nav me û kak Mezlûm jî çêbû ji bo vegera yanî li ser masaya dîyalogê di nav me û PNK de. Ême wek encûman me got vê qonaxa çûyî de gelek binpêkirin û intîhakat û tiştê xerab di derheqê encûmanê û milletê me bi giştî de çêbû. Ême em wek encûman em dibînin yekrêzî û yekhelwesta Kurdî berjewendiyê milletê me tê de hene em vê yekêrine û ji ber vî awî jî me bi gelekî bi hostayî û wek bizanebûn me xwest ev dîyalog bi dawî bibe ew bi serî bibe bi encam be em bigihên rêkeftinekê. Mixabin wek me got wek dibê yanî desthelata PYD û leşkerên bi ser wê ve yanî xwestin me bajon qonaxekê got em yanî ji ber xwe em bêjin em nima vê dîyalogê dikin ji ber hevalên me hatin girtin bê sûc û sebeb gelek balgeh û mekatibê encûmena niştimanî Kurdî hatin şewtandin tiştê ji wilo mestir malbatên pêşmerga yanî bi tundî şerê wan bû û gelekî dext li wan bû û texwîna wan bû û gelek malbat yanî mecbûr dikirin jî nûnê bi zorê bên daxuyaniya bidin dijî zarokê xwe gotina pêşmerga de kar dikin. Ême me ji balyozê Emerîkî me got ême em dibêjin yanî berjewendiyê milletê me di vê dîyalogê de heyî got em bigihên rêkeftinekê heta got em karibin vegerin masa yanî danûstendinê divê yanî taahhudek ji qîbel we de hebe yanî wek terefê yanî raî û terefê girantor yanî balyozê Emerîkî û herwiha qiyada Qesedê got nema yanî ev pêgirana bisekinin û nema carek din û soz bêdanin û carek din dubara nebin ev yek yanî. û belkî netîca guftûgoyê di nav me wan diçêbûn yanî em gihaştin wek wesîqa demanat di nav yanî serokê Qesedê em zikir serokê wesîqa demanat tu ji me re bidî diyarkirin. Tamam. Serokê Qesedê em zekir û herwiha balyozê Emerîkî Braunstein em zekir xalê wê ev bûn xala yekemîn got wê dîyalog vegere û dest pê bike ji wek dibêj xala got gihaştiye yani tiştê got berê em hevdûr itîfaq bûn em nemalê vedgerin ew wek dibê misokerin. A du da balyozê Emerîkî û qiyada Qesedê sozê didin wê iltîzamê bi beyannama a heyetê daxiliyê a got yanî a bi ser PYD ve di 2019 di meha 12 hevdê meha 12 2019 de ew beyanname çi bû? Ew beyanname yanî tê de meselen heyet daxiliyê dibe encûmena niştimanî Kurdî serbest
قوي مكاتب خو بلقي خود حمد برات وك بيقو ترخيصي جي إداري بستيني يعني بري وقت بيتقوتن ورن ترخيصي بستينن مجي متقو أم يعني جفي إداري كم ترن جبيدي كم ترن وأم خود يفيجيني أم تو ترخيصا ناستينن سوز دان انه انجمان برنگكي فرمي ووقت بحرية مكاتب خوفكي وكاروباري خدس بيبكن نشاطات خدس بيبكن هروها نما انتهاكات در حق انجماني وآلي ويد دوی خالا دوداده سروک قصده و بالیوز امریکی سوزه دنو التزام و بیان نامه بکره خالا سيا افبو انه نما يعني بمبيكرن وقرتن در حق آليگرين انجمان دي چه دبي و سوزي بدن جارك دن دوباره نبي چارا و سقفكي زمني جوان مفاوضات تربيداني جبو زيدي حد خود ريجنك بينجا نوي و يعني جهردو طرفها بخستن يعني جهردو آليا بخستن گو اف يعني شر دراغاندن هده بسكناندن دناوان ده آشاشا اف باليوز امريكي و سروك قصده تيد دبيجن انو چه طرف گو وقت بي يعني اف خالي بري آنها مذكر كرن اف بينش خالانه كي وقت بي وان چكا خرق بكي وان خالا خرق بك اميل سر غاندني وي تومت بار بكن انه او بر برس دل اواز کرنا وقت بي ديالوكا كردي دي مخابن بريغو ام مخابن بريغو بس ششن بريغو افخال طبعا سوز شبو انه باليوزي امريكي سوز او بو گوه بالیوز امریکی و فرماندار قصدی و دراغاندن و يعني وثيقة وقت نشر بكن و يعني التزامي بي بكن طرفي دن والتزامي بي بكن مخابن بريغو اف وقت بي وثيقة نشر بيدي يعني بيلي كري واف خالد هندري ودهاتي قش بمبيكرن برصا مجي دفي درباره ما مستوى برصا مجي دفي درباره يعني اف شش خالين بحث كرنا جدما كوهاتيه امضاء كرن نافرا ديفيد براونشتاين ومظلوم كوباني فرمدار قصدي ده بنبيكرن اصلا بنبيكرن زيده بونه سدم تشيكو نهاتنا جيبجي كرن اف خالين كنت بحث كرنا شخو ام فيد بيجن ام دبين سدماوي او انه طرف دن ناخواز ديالوج وغره وتخواز مدح بده يعني قناغه انه ام بيجن ام نب في ديالوج كيرنو ام نمستعدن وغرن سر وقت بي ماسيا دانو ستندني جبر ويتشغا جو بري اف وقت بي وثيقه نشر ببي خالي هندريوي قش بمبيك دبن اف يعني دياري وخيايش ملتي مدي انه طرف دن ناخوازي جو اب مفاوضات انا فقرن وناخوازي جو ام بجهين ريكفتنكي اقود كيف برجوندي ملتي كرد باشا ما مستر سليمان درباري رفاندنا زاروكان تجي اماجا بيكر دوی دم داویه ده آستا یعنی وی پروسه وی توانه بلندتر و زیادتر بویه مخابن دو مانگرتن یک لقامش لیک لعموده هاتن لدارخستن هن وکو انا کسی چما وابش دار نکر اما يعني يعني رواندنا زاروكا يك جوان خالين ايغو نانكو كدناف ما ووقت بطرف دند يعني اف نقاط خلاف موانده نام مسلاك انا كسيف جريداي بيتر بملت جريداي ما خلوان كري خدي وهر ام دجي فيك ساكنين وبيتري جارك ديتني ما وكاك مظلوم عبديشي ما اب موضوع يعني خشك يعني وقت باثاره كري وما قوتي اف كسي گو زاروکی وان هاتن رواندن اف زاروکانا دوی لحمیزا دایی که خو وگرن دوی وگرن دبستانی خو
مخابن حتى انها يعني قياده قصدي عاجز نقاره حدكي جوان شورشگر دینه گو اف مثلا رواندنا زاروکا بسکنی. باشه. داوی پرسیار مامستا سلیمان هزین پشمرگین روش دوی دما داوی ده مالباتن وان ببوره دیسا هاتن ارمانج کرن پرسام دوی درباره ده هون وکو انا کسی و تو نامه گهاند آلی امریکی و تیده شروع وکر کو مالباتن هزین پشمرگین روش ین لروجاوای کردستان دیمینن راستی گف و فشاران تین تشتک دوی درباره ده و کریه کارک جدی بگمان اما چه داخیانیه گو ام دردخینن ام دکینن آلیه امریکی و چه انتهاکاتی که چه دبنجی ام یکسر نفسا وقت به ساعته ده ام دکینن آلیه امریکی طرف امریکی سوز ده دبی گو ام فکرن امی حد کیجوان مثلا گشار دینن و اما وک انجمان ام دبین افکارکی خرابه يعني اف يعني ضغطه جو فشاره جو سر مالباتين بيشمركي روجتي اف بيتر ام قريد دم بمحاولات جو نزيك بونا ايرو مثلا امي بين بايدي ورجيم دخازن نزيك يهبدو ببن وقال لك يعني وقت بي جوان خورتي دناف رفي بيشمركي روج قال لك جوان ضباط بون ولشکر بون د ناو جيشا سوري دي جو رفض كرني طبعا دف جي وقت بي لشكريه برادان ودركتش درفي ولد رفض كرن جو راهي جنتفنجي ديجي ملتي سوري بقشتي ام دبين يعني هدف جي او انه دقازن رجيم رازي بكن ووك او حالا جو ايرو ام دبين يعني يكشي خالي ايجا نهاتي مناقشه كرن مثلا شراكه عسكريه واما طرف عسكري ايجا ام دبيجن ايرو تمثيله ملتي كردك سري سدي سد قش كردن قش جامعين قالك جوان بري ضباط ونجيشا سوري دي اف كسانا يعني جبونا جارك دن فنقرن جبو قو برافانية بر ملتي كردك اف قش قافني وقت بيستفزازين دخازن انجمان باجون ونقطة قو ايوان او ناخوازن يعني ام بگین ریکفتنه که ناخوازن یک رزیک چه ببه دخوازن انجمان باجون و فقاقو انو انجمان بيجي انه كامي في طرف يركب كان اف طرفه جو ايرو مثلا ما دقري ما تكونش يعني وقت به مكاتبه ما تشوتين مالباتي بيش مرقات تخوين دك قياده انا كسي تخوين دك كامي بوار بجين شري كفتنا هذا فوان اف يعني جو ام بيجن ام نما مفاوضات كن اما ام وك انا كسي ام تبينن برجونديه ملتي ما جو ام بجين ريكفتنك جي طرفي راعي وضامن تيخسن جو حدا كيجوان مثلا ردين واما وك انجمان ام دبين كنجي او خالين وثيقي جيب بن اما ام امدن مخابن طرفي دن انتهاكات خود بردوام تخوين قيادة أنا كسيدة إما أم هلوستا مدياري وبلت إما منازدك وأف خالي ناكوك إدنا موان برجوندية ملت برجوندية أنا كسيدة گلک سپاس جبو مامستا سلیمان اوسو اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه هر وها سکرتر پارتیا یکیتی کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشدار بوناته